Hey, ngiye kukubaza ibibazo bitatu sibyo? Uriteguye? Isanzure ngaseka, gerageza useke. Noneho twagiye. Okay, ngiye kujya nkubaza mu kinyarwanda ubimbwire mu mashi. Okay, twagiye. Mbaza ngo amafaranga 700 yagura iki hano, bivuge mu mashi. Ifaranga 500 bici zakagura hano. Bro, rukutubeshya. Okay, reka tukubaza ikindi. Ati ni hehe meruka kujya hafori? No. Ngahe mperuko kuja ahafori. Urukubeshya. Hafore se ni mu kinyarwanda? Hafore ni mu mashini ako. Noneho ngaho tugiye kukubaza ikindi kibazo cya nyuma. Amashi wayamenye hehe? Bitubwire ahantu wize, ahantu wamenyeye amashi, kubera iki. Twagiye. Aho namenye amashi ni ku Nkombo. Nuko nahavukiye tukaba twari tunahatuye. Noneho ngaho bivuge mu mashi rero twumve. Ahantu namenyera amashi kuba hunaburira bwa kandi abahuna yigirire namenyera amashi aho. Mwabeshye, utangiye kutuvanga. Aho namenyera amashi. Bro, hindura uburyo. Beshya mu bundi buryo. Weda